Solok na inian ba maluk sira hotu ihna bena bere. Hamotuk fale ho hau, amo Venâncio da Costa Pereira e a programa Lia Maxoin ho Jesuíta Sira. Maluk do sira itatama ono ba sexto domingo tempo comum e é domingo idane dia 14 de fevereiro tinan 2021. Leitura stolo na bema itane inan Santa Creda Católica oferece maita a torona hamotu a tu medita que contempla na tu prática himoris makane santuir maine. Primeira leitura Maius Levi. Segunda leitura Maius carta São Paulo unian ba Saranesire Corinto ou 1 Corinto. Terceira leitura Maius Evangelho São Marcos nian. Marcos ida 40 to 45. Tu irmai atanghau hakarak leu luklai Evangelho São Marcos nian baita hota torona. Ema moras lepraida mai bukania haknia i hakai hodi husunia. Ita hakara kari ita bele fo isindiak mai hau. Jesus hanuingnia lolo nia liman hodi kair nia dehan. Hau hakarak hetang isindiak ba. Iha horas nekedas lepra lakon. Nia diak ona. Jesus haruka nia ba hodi dehan ho oin makash. Keta fohatene ba e maida, mai be lao ba, hatudo ni an ba amlulik hodi hasa e buat nebe Moisés haruka at fohatene kata o hetan ona isindia. Mai be e mane sai hodi fohatene kedas buat ne ia fatin hototo. Nune Jesus lavele hatudo ni an ia cidade sira. Nia laodet ia liur ia rai fui. Mai be husti fatin hoto e mamai bukania. Mangwale do bensira Lia Maxoin. Maluk do bensira. E é domingo da ohin e da concentra ba Evangelho São Marcos nia. Marcos 40 to 45. Lia fuan chave tolo be ita bele reflete hamutu aplica ma ita nia rasik makane santuir mene. Primeira palavra-chave que lia fuan chave de badalauluk makane hakarat. Pirmai li fuan chave da fale makne fo isindiak. Pirmai li fuan chave que hanoi importante de bitakar medita hamutu e mahototu hatene Jesus e mahototu buka atu hahi Jesus. Itahu a primeira palavra-chave hakara que desejo. Hakara que hane mais parte rua hoto. Husi parte ida be buka isindiak e mai de be moras leprane nia I hakara kira. Hakarak ida atu hetan isindia. Então nia loke nia an ba Jesus nia cura, nia loke nia an ba Jesus nia poder, nia loke nia an ba Jesus nia mahan. Tamba nia loke nia an ba Jesus atu cura nia, Jesus mus ia du nia hakarak ida atu fo cura ne. Então hakarak dia, hasoru malo ho hakarak dia, lori dia ba ema dana be makbuka dia. Então ita de mori tu husu graça ida ne. Atu ita ida o hiri ta soru malo honai maroma husuluk lai graça ida atu hau ia hakarak. Santo Inácio de Loyola dihan katak ita precisa atu ia desejo lulikida, desejo sagrado ida, desejo santo ida. O inglês dihan holy desire. Ita husu betanian hau ni holy desire maksaida, hau ni desejo sagrado maksaida, hau ni desejo santo nia maksaida, hau ni desejo luliknian maksaida iha morish. Jesus tem desejo luliknian, Jesus tem desejo sagrado ka santo nian makidane. Atu halodia fo isindia ba medane be mag ihamos hakara atu buka isindia ne. Então ita husu graça idane atu imeno hau iheitane moris ia bebeik no bana fatin hakarak atu buka dia hakarak mos atu halodia no for dia. La oset hakarak atu buka dia baitaniane ma belakohi ia hakarak ida atu fomos diak be Marcelo. Ita husu graça ida sirne rua ohin hatudu bam malo. Ida be moras lepra ne, ia hakarak atu husu isindiak. Jesus ida be fo isindiak ne, ia hakarak atu fo isindiak. Agora, segundo ponto, ita kara concentra ba botida kata fo isindiak. Kata Jesus tambah ni hakarak fo isindiak, ni fo duni isindiak pa emeda be mak husu isindiak ne. Tambah ne maluk sida. Ia itani fier ba Jesus Cristo, la bela tau.
label baru atu husu heladet. Husu buat tepe ita precisa husu Jesus. Ita husu ba ita didak nian. Moras lepra saída ou moras tipo lepra saída, mag ita sente heladadau. Ita halo exame de consciência ida. Saída mag lepra bahau. Kita hau ni moris ad ituang, kita hau ni moris larona, kita hau ni moris baru, kita hau ni moris toda, kita hau ni moris hanoi ateladet, kita hau egoísta demais, kita hau arrogante demais, kita buat serrehoto mak ita sente hela dadão, kita buat serrehoto mak ita moris hela dadão ba, hanessa moras lepra ida, nebe mak ita ia hela dadão. Então ita husu graças a Jesus niang, atu tulong ita, atu fokura mai ita, atu nihasa itia moras at lepra ida be, ita ida sente hela dadão, ia ita ne moris. E o terceiro ponto, mawalin sira, ita cara concentra ba, depois de emaneheta incendia que Jesus bandonia atula bele ba proclama quando ba bota bem mak ni sente, quando ba bota bem mak ni simo, quando ba bota bem mak ni experimenta. Mas be bota bem acontece ni haklaken ba mundo tomak, katak Jesus cura nia. Ni haklaken ba mundo tomak, katak ni hetanduni Jesus, ni hetanduni incendia husi Jesus. Então ni bloca tiha Jesus na liberdade. Tambasa é uma barak mai buka Jesus e Jesus ikusliu na belhalo tambot barak tinggal lá hases an. Então ninia mensagem mai ita halusa. Wan hira ita heta isindia, wan hira na maromag dihang mai ita kata buat tebe mi ita tingki halo ita halo, mas be buat tebe mi ita sente kata na maromag la husu ita to halo buat imediatamente dia kliu ita tetu tia lai. Buat ita na be mag ita tingki halo ne ita halo, no buat ita na be mag ita label halo dia kliu dalika halo. Tama rona fila fale liang na maromag nian liu ita ne consciência, liang na maromag nian iha ita ne fuan. Ponto importante ida bita bela reconhece que depois de uma bara acontece rona que Jesus foi incendia ba leproso né seria ma acontece hotu hakarak buka incendia hotu hahu hakarak hanai hahi na maroma hotu hahu hakar reconhece que moris iha duni graça ida moris iha duni valor ida moris nessa dong ida nebe mak na maroma fo então maluk do pensira how does Jesus be mi hotu domingo ida nebe mak halo ita hotu loke an ho hakarak ida klian ba hakarak na maromak ni ida nebe mak sempre pronto cura ita no soi ita lihusi ni wan man Jesus Cristo ita ne mak soi ne ita ne libertador no nia date mak hanesa doutor divino be sei fo isindiak ba ita nebe de magbuka isindiak ihania. Desejo ba imi bom domingo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.